Lo sisi lona ke uthi uyasebenza guys, usebenza emakhishini, usola ukuthi abelungu abasebenzelayo bathwele. Ihamba njena ke indaba kaSisi. Usisi lo uthi ubekade esebenza ke emakhishini usenesikhathi eside esebenza khona. Then amaJuda athenga indlu yalaba belungu akabasebenzelayo. Then abelungu bakhe bebemove beya phesheya. Then kushuthi ke abelungu bakhe bekhulume nalamaJuda lawa bewatshela ukuthi bangamxoshi ihelper leno umuntu oright nanana angaphelelwa umsebenzi. Vele nabo laba bethi amaJuda nathi vele siyayifuna ihelper vele. Akangamove lo muntu la endlini. Ayike indlu isi-owner amaJuda ke manje. Usisi ke lona uthi hayi ke ngisebenze ke vele ngisebenzele laba belungu bami abasha ke manje ka inkinga yikho ke. Hayi uthi ke uqhubeka nje isikhathi ngabi nankinga emva kwalapho bethi sesifuna ukuba nepet la endlini yabo. Uthi hayi bethi bazohamba bothenga ipet. Uthi hayi ngitshela ukuthi okay bazobuya nekati noma bazobuya nenja yabona. Hayi abelungu babuya baphethe ianaconda. Phethe inyoka enkulu futhi. Uthi hayi ngithi vele abelungu bawuyedi vele bayethanda ilwanyana ezibuyedi. Bafuya inyoka bethi isilwane nje abasifuyile. Hayi uthi ngayibona inkinga uthi aqhubeka kasebenze kusisi. Uthi once lenyana day eyilalele nje endlini uthi ezwe into ngathi ihamba phekwengubo. Ihamba ngathi inyoka. Uthi mangithi ngiyakhanyisa vele uthi ngaboni lutho. Uthi hayi ngiqhubeke ngilale. Uthi usisi ke hayi mayivuka ekseni athole iphepha eligoqiwe ngathi i-newspaper yabo. Kodwa belikade lingekho la lelingekho la endlini yakhe because uhlala khona lapho neroom lakhe ngaphandle. Uthi ngimangalisa hayibo le phepha leli newspaper ngoba akaze ngize ngigoqe iphepha uthi goqwe ngathi inyoka yabona i-newspaper kodwa. Uthi hayi ngilithathe ngililahlele edustbin vele ngingaboni nje inkinga. Uthi hayi ngiqhubeke nomsebenzi wami vele ke. Hayi usisi lona uthi hayi isiyaqhubeka ke lento lena ke manje njalo mayilala uzwa nje into ehamba phekwengubo yakhe. Uthi ekseni mayivuka avuke enezimbobo ngazathi khona into emhlabile ngathi imbobo ngathi ubekahlatshwa izenalithi. Uthi la eshidini lakhe kunama stains vele egazi kuyabonisa ukuthi hayibo ngathi khona into ebikade emhlaba. Hayi uthi uyamangala manje ukuthi hayibo kahle kahle vele kwenzakalani. Hayi athatshela abelungu bakhe athi yazi nginenkinga la ebusuku mangilele nginokuzwa ngazathi khona into ehamba phekwengubo. Uthi bebuza belungu bethi hayibo ngabe kuyini vele leyo nto leyo yabo. Uthi nje beyimangazi vele nabo kube ngathi nje abazi futhi kwenzakalani. Uthi hayi into iqhubeke vele ke. Uthi njalo ebusuku ukuseni uvuka unezimbobo la emzimbeni wakhe. Ngelinye ilanga ke uthi inyoka le yake yalahleka for 3 days ingaziwa ukuthi uthi akukho la ngayicinga ngakhona wayicinga everywhere inyoka lutho ukutholakala. Yaze yavela after 3 days inyoka uthi wayithola nje emashalofini igoqe and mind you inkulu lenyoka le. Hayi emva kwalapho hayi ke usisi aqalise ke manje kuseyagula guys. Usisi ube yisidudla manje useyisilenda uyagula futhi ugula lokho kuserious but akayeke emsebenzini. Aphinde futhi ababikela abelungu nje bengayithathi serious indaba yakhe. Ngelinye ilanga ke futhi ethi uyaclean endlini ekamereni labo athole imijovo ngazathi betrainwa ngayo igazi. Iyabonisa ukuthi inama stains egazi bekade khona igazi phakathi. Kubonakala uthi lezi imbobo lezi ahlale evuka enazo emzimbeni wakhe uyabona ukuthi ngathi kusuke kusetshenziswa aka understand ukuthi kusuke kusetshenziswa zona lezi zinto lezi etrainwa zona igazi mhlawumbe kutrainola lenyoka noma kanjani but nje ayithole nje lezo zinto lezi emadrawini abo. Usisi futhi aqhubeka ayihlalele asebenze. Uthi usisi ke uzama ukuqongelela imali ezoyeka. Kodwa ngendlela ekubonakala ngayo ngathi usisi akuhambeki lapha. Usisi uyaqhubeka uyasebenza khona. Ongelinye ilanga ke alokhu nje omlungu lo mayemtshela ukuthi lento lena isingathi sithanda ukumenza njalo enakasekho right empilweni kahle. Uthi umlungu ambuza ukuthi phoma nje mawuse elokishini ngoba ngama weekend ngathi akasebenzi usisi uyahamba elokishini ohlala endlini yakhe. Ambuza ukuthi phoma nje ngama weekend lento le iyakwenza yini. Athi usisi ngama weekend hayi ngilala nje ubuthongo ngilala kahle kodwa nje mangila angisalali kahle angikutholi nje ukuthula. Hayi uthi ke umlungu athi hayi maybe akusiyo nje into eserious uzoba right uyabo. Hayi usisi ke lona ngeweekend yokuqala le ehambile kade nje emtshelile lo mlungu lo ukuthi kwenzakalani. Yafika inyoka elokishini. Wayizwa futhi imhamba phekwengubo. Uthi mayikhanyisa akaboni lutho. Uthi mayithu yalala akasalali ke manje yonke indawo akasenaphisi ke manje ke usisi.
Manje-ke uyasho ukuthi la emsebenzini into nje aseyenza laba belungu sebevele nje bethi akaconcentrate nje ekugadeni lenyoka. Uthi nje umsebenzi nje omningi akasawenzi, sebelokhu nje sebevele bethi nje akagada inyoka, enze sure ukuthi uyayiphakela. Usehlala nje ehlalisiwe nayo lenyoka le emsebenzini, akasenzi nje into etheni emsebenzini. Uthi nje usebona ngazathi nje ivele nje priority yakhe asuke ezele emsebenzini ukuzela lenyoka le. And uyaqhubeka ugeli, uyagula, uyonda, akalali ebusuku. Iyafika elokishini, ifike endlini yakhe la ahlala khona emsebenzini. Kodwa nje belungu abayithathe serious le ndaba. Guyzini, angazi mina ningamsiza ngani, abanosizo ababonayo ukuthi bangamsiza. Ngiyacela nothi ama-scammers hayi laba bazothi bazofuna iy'mali ey'ngaka bethi ubani umalume wakhe uyinyanga yaku, please ngiyanicela, hayi labo please. Umuntu ogenuine ofisa ukuthi angayisiza le ntombazane le, ngicela ukuthi a-reach out, angi-inbox.